Mbukelo khona ekhaya ngibingelela ubuyela komthanzi mina be-30 Mpumalanga. Mbukelo khona ekhaya. Uma umuntu ekulapha noma umuntu ekusiza notho umuntu wenza ini akufanani mbukelo khona ekhaya. Umuthi neswasho into ezimbili ezehlukene. Umuthi ufuna ukuthi uvuselele na usebenzisa. Iswasho hlezi sikhona kuphi emzimbeni womuntu. Mbukelo khona ekhaya asiphuphi kalula. So ke kufanele wakuthiwa usizwa ngabantu abawu5 bathwase ngokufanana bese ubanenza umuthi munye bonke ukuthi abalaphela umuntu nawo andibene ngishodo umuthi lo uyasebenza. Abawu3 ngenzeka balaphela umuntu angaphili kodwa abawu2 bamlaphe aphile. Yini indaba uNkulunkulu akasiphanga iziphiwo ezifanako emzimbeni yethu mbukelo khona ekhaya. Abantu besifazane bangaba u5 bese bapheke ikhabishi noma inyama yenkomo ibeef bone ipase ifana nako nemlilo wabo ufana na ukuvutha lapha estofini benye amafutha lafana nako nesikhathi esifana nako kodwa itaste lokudla akuzufana mbukelo khona ekhaya. Akwenzeke kufana uyathanda awuthandi akusoze kwafana. So ke indlela uma mina ngikhanda something samsandla nawe ufike ukhande into efana yami akuzofanana noma ngathi ku lapha ekhaya mbukele hamba ungivele ukuthi nokuthi bese uyageza uyafutha ukwazi ukuvuleka inhlanhla ngenzeke kungavuleki. Kodwa uma seyifike lento le ithintwa yimina ngesamsandla lento engithe kuyithenga uyihlanganise ufuthe ngayo ngithi ngiyakunikeza ivele yenze emkhulu imkhuba ivula umsebenzi ivula imali yini sizathu asiphiwanga ukufana mbukelo okhona ekhaya. Iziphiwo zethu azifanani ayisoze futhi zizafanana futhi ayisoze zalingana mbukelo khona ekhaya. Uyathanda awuthandi so lokho hlale ukwazi noma kuthiwa ukuphi mbukelo khona ekhaya akusoze kwafana futhi nangelanga elilodwa. Inkosi kubusise Izandla mina be-30 Mpumalanga ngithanda kakhulu chube kungibheka YouTube na TikTok. Subscribe ucomment bese ngithinta nangidinga ilembu lami sihlole sihlunisa impilo yakho noma ngokude kangakanani zikhona iwasho ya Korea zifika kuwe noma ufike mina ngizohlola thola usizo. Inkosi kubusise kuyakhanya. Amen.